First Division League Trumnin champion towa hengbang in Day football tournament Trumni champion in Champhai District Day football tournament te pohian anlo champion to ani tin national football in lakan han tiang chi point ONGC All India International Tournament Tripura ne te pon lo champion to buka chu ta siko khel zo ta hana van doi zo kan tang ani chu tiang khop chunin hei nan na nu ma ne try Day football tournament lama te po champion kha an king thaya point ruk nei ton ni buka tun game a hin ngien lan tir don kan thlir le don ani Saikhamakawn FC nam chan soma Kiran Chetri ha tirai shetani Kiran Chetri ne la kalme amona mitlen veng thang pa amona chui chemi lo joel ta ne ro harsalo a zone lu tuk mama ni ti turang chi khopa kha te chinza Michael chu sak kho me zira ne na bole le zira hi dan moe Sialhok Express kan ting deuh khani dan thei kho me zira penalty draw chuak le tange nge nung lama tang khani ron to lom kha chu chiang ani zira kan sei to thin ani hi to chung player tha kan ti jing ami khani ya chama ref si dan tapon lan to a free kick lo chu dang enon le talakhi atlang tha khop me pahni nan ron sil to som pui le ngak amona methlem veng khang pai na ron chui dona gola chantir chuan sikhat fain man shuai don ani amona le joela amona bok kan mule ta ai Zonet FC la ka gol ni khung thei methlem veng khang pa hianin ti khan sikhat fain man shuai na gol ron khonga inela kalme ka gol thum ma khong ting ta ani ten top scorer huanga amon hi palina achawa chunga hian zomona pe ka le omomate zomona le pe ka te chinom ton hian taila ramlala chan somle hala ziratan bol da phele zira hola hamlawa te chinza dongte a tlonga are sa bacha sual te ve goal kan mue cha sual tange nge are saron up thuilu tungal jerian tikhan an sipur sun goal ron khonga jeria soitawangin ani hi tharum mang thiam penalty tu po lo hlo chuak photo kan ti khania tikhan goal thabik jeria khong mangin Dinthar FC an sipuran su tani jeria goal thakhop mai ni hi kaifang tlangwal ania khian taila are saron up fu tok lo buka kaifang tlangwal goal khung mangin an sipuran su te a goal thakhop mai ennon teng khiming goal tangkhian khi moi moya phalo che chare saron up laklo to box sia jeria minute som ni parugna kala goal khalve kan muta zira tan bola da zira chan som zira anin leave sak thaveu mai zira uma zira tan bol da lut chan salom zui zel aba save thave kha se chu joela inela kalme ka save kan hua chon kha chu apui ber angem o ti theini remla bol pe train nia choya tau alo ti fu tok lawa kim kima dai khal zau tha khop mai jeria train dongte train jeria hi tharum mang thiama jeria bol pek avat tok ve dongte da chal tuk Dinthar FC lam chan som avat ti woyom ve kha chu hian taila chance that Saikhamakawn FC lam goal don an tia fans lam lom nan then thengem zira gola da luta Jonathan vor phei vele vama Kiran Chetri chan som Kiran Chetri gola try pan teu ve outside foot in sira Jonathan tan jana tang zela chan som ala lu thal tu kam boda an run block thal tu tia train dong tia
tên này là bốc ball lên ta thế à là tăng dễ là thế à trong offside lâu á Jerry à chân số mà không mỏi thế rồi em khá rất chule Jerry à goal ni akung ta der mai Jerry goal moi tak mangin tikhan sini fine adin tharep si lewin man shroi ta ni Jerry hi amunam chhozel don ni lang khian taila achui lut halutuk moi takani Jerry à hein khela goal ni na le goal khata man shroi na goal aron khung ta inon le khi a finish halutuk are satan chan somlo ni te pona lang ani mangaya Pisia dalu da Jerry tan offside lova offside zo ani lo phar va mai Jerry kim ball thon lot tok viau mai kiran chetren lo to vele ngala mau ta kal lo hlau ani maya zone na hiron chuilut vengem zone na ha wala pera pet thatok lo ni niam lu tuk boka Zira ava sang thave kiran chetri goal shot kan mocha second chance alom zel penalty appeal ama Zira action ava na samol ve kha chu kimi khen taila kiran chetri da phei zawa kimi ke hunro tan ron sota kimi tran kiman aron thai velea kimi ke Zira na ron chui ve tau chu velea dongkima train hunro ta dongkima bola vot phei fang maya ava lo teu mai ro chu thoma ada na lo lutuk ma ni an free nen han hem pop mai se ki Zirtan Zira lut zok maya Zira trangin amuana ana lo lutuk thin joela man ol sam thin khop mai ki entaila Zira sompuya kat zau mai tha khop maya amuana haron beina Zira zone na train trauma chân som amona goal try moita goal thazet mai kan mule ta bethlem veng khang pa goal bokani amona izol fc laga goal ni lo khung to tun game apo goal thabik aron chuilu le ta avahan thate rengem kha goal zet chu kun pek bel minute som ko pani na ni khen taila goal thatak ni ema boron da zewa tang khenina chuya amoi le tuk amona inana kalme ka chetra aide top scorer khania ki ema aran da zewa bumle zewa golat da luta amoi le tuk joel tam pen man ngai nom lo amona kan hu chau deuh cha Manuela lomaron so thengem Manuel ball from lut semielava mon bokli go shot kan hu mol maya Jonathan tu yom ve ni tharep silam sompu ruata ole tikhan boina tana game masazok inkel munom takle trang takkan thir zauta Dinthar FC le Saikhamakawn FC te goal ni veve in pein anin ne to kani